Wenganiza wethi impela sibona lapha ngezindaba ke ezinhle ngalo ke Igcokama Elisha njengoba ke selidle ke umhlanganiso phana kuMotsepo kwi-record of the year. Bafowethu impela phama school makhulu ke asiqale sinibingelele kuyona ke imbuso City MTV City nje mawusaqala ungena kuyona channel ake wenza kulungile uchiphize usubscribe nayo notification bell khona uzithola zonke izindaba keshisayo nazo ezitrendayo. Hayi ke wenganiza wethi impela sibona lapha ke izindaba ke ezinhle ngalo Igcokama Elisha njengoba ke selidle ke umhlanganiso phana kuMotsepo Foundation kuyona ke i-record of the year njengoba ke ehambe ke nawo ke umhlanganiso yona ke ingoma ke eParis labona ke efisherishe khona intokazi uLwandlunkulu. Bafowethu impela ke lezi indaba nje zenzeka ke ngalesikhathi ke impela ke Igcokama Elisha liphana ke emcimbini kakhuzana kuyona ke igcwalisa ispring picnic kanti ke wenganiza uthi impela yona ke lendondo ke ebese seyamukelo yena ke uSimphiwe ke Masondo lapha ke ebehambisana ke naye ukhuthuza. Bafowethu impela ke zibe njalo ke izindaba ke ezinhle ke phana ke ndimeni ke yomculo kaMaskandi sibona lapha ke uSK ke okuyena kumthandeni ke ehamba ke enayo ke lendondo ye-record of the year. Bafowethu impela ke thina ke simbuso City MTV City nje ake sehle ngobonda idibane yona ivideo elandelayo.